So did you say with volume is my echoes like that? You watch some earphones, talking about windows of this and away. Hello, say. Eh, 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 ow, eh, 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 wait. Oh, 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 ndiri kufarisa wait ndiri kufarisa kuita kubuda ziya guys kuita kubuda ziya guys ndandikutozvipina nhasi ndiri kubatereseka zvinonakidza zvinomboiti urova lazy in the afternoon vamwe vachibuda ziya vachirwa midumbu zvinonakidza zvinomboiti I feel so tender-minded and good. I feel so good and relaxed. I never knew kuti I never guys, are you ready? Are you ready? Are you ready? Nasi ndiri kunyatsohwa ndikuwa zviri nani guys. Dai chivozivafarira ndikuti ndikuwakufara because pandaihwa matandrams everywhere. Someone was enjoying. Okay, nditi so mirai tigadzirise zvinhu zvenyu zviri kudonha mainiya guys manhamba ngambochinja guys nekushata kwakaita vanhu vakaiwa manhamba ngatisvike tinozovapinza vava pa200 ngatisvike ku200 tikasvikawo ku200 ikokoko ndozoti chikiribidi vanhu voita sei votanga zvavo kandiona kuti I'm waiting for takamirira Kumbie angopesa zvimafinal touches zvake saka ndatimbofana kuuya ndichibhopa morari tichimboita sei tichimbosvikawo pa200 asi nhasi I feel so good asazvananganika zuva rese nhasika ndingagara zvangu ndikadefo ndichiita kuti ndichidya chikafu ndichimwa coca-cola zvakandichida zvesindu zvanga ndichiita muzuva nanhasi mirai takamirira waita exit ndakamirira kazi ndakamirira futi. I'm in a very jovial mood ndoyandiri ndiri kumuencourage guys nekusekerera ndiri kumuencourage nekusekerera mira 1 second saka nhaiwe tomboti ukasiya wabaya join live apapo pandenda kuda kuzwa kuedhai inoita automatic edha nditika because andina mira pandinoti guest pepe iwe mira ipapo pandinoti guest haupo izvozvo saka ndikakuedha pa inoti automatic unonga kungobuda saka iwe ndanoita izvozvo zvokuti unofanira handisi kukuona kunoko because pakaita camera off ita on so that ndinoita automatic aid pandinoita automatic aid ndakusiyawo ndabva pano pakamera ndichikudzoserai yes no havaona unokuri kuseri inonomuvha mbichana pakona pasabude indanoita uchiona toni mbichana chana rimwe racho ehe ikoko ehe zvezvaudza nerimwe divi racho wakutoresva the opposite direction inda ukoko kudivi roukoko ndakuda kugadzira kuti achiuya guys but regai ndiko because ndakamirira futi Kumbie zvezvaudza ehe taita
chinda unogara pasi kana pacheya pako kana pamubhedha pako makasununguka zvenyu. Pombonokai. Haiwa, lakini chani chiri papi zviya. Guys, ndibatsire mwana mai wangu guys. Ndimubatsire. Hausi kuonekwa usaita anything, usabaya anything. Kuenda wewe. Wachiwana? Tungotora chera zina basa. All right. Again, mire budi kumbi nga chimbosvikawo pa 200. In fact, gaiti tesotanga nanyo achitsamba ndombota mudumbwe ndichasei ndichikumhorosai ndichimirira kumbi kuti apese gozi kumbi akuda kuita mafinal touches. Guys, it's not easy kugadzira mujeto. I can understand budi kumbi radarika takazowedzera ne 30 minutes maybe regai ndite so dai ndaikwanisa ndaigona kuti gesai kuti vachauya vakaita sei vakapfekei chimboitai mugesewo ndoita kanyasha right itai gesai kuti vari kuya vakapfekei kala timu yavo ndiyei imbogesai pindai mugese apa panyorai gaizi chimirira kuti budi kumbi wapedze chimbogesei gaizi indiri timu kusapota iwe ayo kana nemuromo ndinoita bhendi ndegain ndichikuza chete chimbogesai kuti vari kuya vakapfekei vanhu vari kuya vakapfekei. Wow, hanzi Nyasha ari kuya akapfeka red. Iwe musikana chibvapo indinogara pasi futizve saka chimboramba uchitori ipapo pandenda kuzokuedha ndokuchikudza kuti ndinogara pasi handiti pana naNyasha 2. I don't know why. Saka imboita kuti exit udzoke. Ichazokuedha by mistake ipo panapa. Ita exit wega. Ichazokuedha by. Oh my God! Tasara 10. Amene kuti chinonzi chichisong chocho gitara rangu hausi hanzi Nyasha akapfeka dress gatita chipinda navy blue and white, kumbi black, kazi pink, kazi vakapfeka dress kumbi right boloid purple dress kuna kazi pink and black. All right, ndikuna but camera off. Navy blue visa right but asikuona chini cousin vakapfeka dress white kumbi guys, why are you being like this? As the Kumbie is in boxer short and the next day, oh my God! Oh, ndakanganwa kupa one person. Guys, mira ndishapeta sekuti pose ndakanganwa one person akufana kunga ane link. Oh, naiwe kundakanganwa sei? Ndakanganwa sei? Ndakanganwa sei? Ndatokanganwa nemi. Munhu wandandakanganwa kupa link ndakupa iro. Nyasha red, Kumbie, I believe something blue or grey. Wow. Pink, Nyasha wearing little black dress. Wow. Navy blue. Oh my God. Blue, Kumbie white. Oh yeah.
Oh yeah. Eh. I. Kazi red. Nigiri Nyasha chimbosimuka tione baba kuti chichi chisina kukanganisa chakaresveka chisina kuresveka. Wavharira apa ndoda kuona. Right, zvese zviri perfect. Zvese zvako, dadariroro. Zvese zvako, iwe. That's guys. I will tell you why I'm so excited. Both of them white, my bule. Oh my God, admire. Guys, Kazi is ready here, but then I'm waiting for Kumbie. Michazonzwa mangwana wai tiri kurana kuti ngatimbomirei Kumbie guys. Mangwana rinenge riri zuva ravo rekutsanangura nhoroondo, saka ndakamirira Kumbie kuti auye. Ngatimupewo some few minutes guys, because sister ende kuposition Kumbie. Bazima. Babu, indakuri. Guys, this is ndofunga late da nyazi kuwanda ndizvi. Guys, takundwa na Kumbie guys. Guys, takundwa na Kumbie guys. Shamwari. Takundwa na Kumbie. Takundwa. Ndofunga isusu taifana kunoti niyo tinotenga globe nguva iyi. Chanotenga globe nguva iyi zvizvi harichatengeki, tinoritenga nguva yeglobe racho nekuti vana Kumbie zvo ndokwesa kutocha nemalaiti ekira. Tuchecho ndoitorai pachii. Foni yangu haizoikiri zvei. Ine moto here iyoyi. Inogona kuzotocha. Ikira raiti racho harinyatsa kuti bha. Crazy. Kubaisha. Oh my God. Shamwari unoziva kuti isusu light redu rutange. Unoziva kuti Nyasha chi. Guys. Twitter say Nyasha before taenda live Shamwari. Something is off. We cannot let. Guys, I'm not even joking, guys. Nyasha, plan C. Chuni cheche chivhare apapo Nyasha tiwane reflection. Why? Then bodongurira futi kona yekira. No, kweduka zvedu zvakuita kunge something is off. Ukabadza light remutoilet wombodzimawo uri munomu. Sure. Imbobatidza remutoilet tione. Chimbodzima ri munomu. Kunodzimika ipapa tione kuti kwana Kumbie zvodini. Guys. Kusandaona ipapo here? But Shamwari hatingabhitwi nemuti rakaita ziya. Zviri kuita. Iba. Zvaita. Zvinoita zvakadero. Zvatoita zvakadero. Pati toita sei hatina nhingirikini manje. Guys, mirai 1 second Kazi aone kuti tingaona kupiyekera. Kwasi tachingoshatirwa nechinhu 1 guys, chinhu 1 chitukutuku. Usazodhingurawo zvezvinhu imomo please. Guys. Uya utore iyi, mira ndikupei. Guys, mirai 1 second. Handingamboregi Kazi wangu uchikundwa naikira. Hazviti. Ndichimukazi ngeni. Nei second guys. Muri kundiona inini ndinongoda kungoonekwa nyangwe mazino nditi okay, because hazviitizve vana Kazi vari kuyekera mai mwana. I hope hazvidhinguki, tikadhingukirwa zvokwadi zvatopera. Right, I think zvakuita. Guys, nothing chinakirwa. Aiwa, shingirira tiite zviite mani ipapo. Vakomana. Guys, ndikunakirwa ndega. Zvandiri kuona guys.
Guys, ngatisvike 300, ngatisvike 300. Kazi dei ngati guys tangosvikawo nechinhu chitukutuku kuti tiite equate zvaita. Takuita setichadhingura magetsi kuti pabake something. Asi atozwa nemoyo. Guys. Takunonokerawo ini. Vari umu kuti vatikweretesewo. Guys, guys, inini chimborambai muchiedhana pane chinhu wani chitokotoko chatatatirwa nacho hatingambokundwi, hazvigoni. Regai ndiyekere ndingononoka madhoyo evanhu izvozvi. Ndakutononoka madhoyo evanhu. Mirai 1 second. Izvozvi rambai muripo. Ndoda kutononoka madhoyo evanhu. Ndokutisimudzira chinoite here? Saka rambochiita chozorekera. Rambochiita. Ndokuda sei panapa topapata. Jesu. Patanoro echikabaka. Takuita sei. Zvekuzobuda zvako zvakanaka. Takuita sei padhoo pacho. Chita zvakadiro. Vanimbosimirirai. Chita sei. Ndokuda foni yamuno. Guys. Newspaper. Tissue. Zvinozoita here imomo. Ndakuti honge tikuputwa fodya guys. Kana guys, uenda kuenda pakunonokera paikire vandipeni. Nyarara. Ikira sha ite shangani. Imnyasha ite sha zviite chatakuda kuedha vanhu. Guys, apa moza chinhu chachada chikanganwaka. Nichakasirira chitenderera mashops ese guys. Kwakusiya chinhu ichocho choga chitukutuku futi. Unotoita sei? Guys, kana kugesa kuya kwandandingoti gesai handichatomboriri mumudhu nekuti tatobherwa. Wakambobherwa nemunhu? Makambobherwa here guys? No, we need this thing guys because changu ndo chashota chega kuti zvinyatso kuindika. Uri kumbobatidza oven kuti tione kuti ingakwanisa kubatidza moto here. Really? Muri sei sekuru? So guys, ndakutobudira ziya kazini wangu guys because pane chinhu chashota. Guys, chashoterwa nechilaita. David we. Zuva rese tenda kumashopusi ruteni kana kumbochifunga chinhu ichocho guys. Pane zvatazoona kwanaikira. Kurumbidza changu chadzima. Kasira guys. Zvaita. Guys, kurumbidza. Kasira uchenjere kuzochipisa ikira chika. Unobvuwa kuti uzoisa pafloor, usaisa pamusoro peikira tinopisa. Tabatidza zvaita guys, ndafara baiwi. Ndinokuziya hatingambokundwi hazvigoni. We cannot allow that. We cannot allow defeat. Why? Wakutonhwa chiutsi muno. Zviri kubaka here. Chikubaka. Mirai guys, ndimubatsire aiti.
Right. Right. Nandititarisa kuti kazini wangu uri kubudere because handitamboregeka kuti asaekera. Mirei ndiyekere. Mirei ndibvise yekera. Aiwa zandazviedzera kuda. Zaita manje. If you don't understand this thing, maybe ndichiona manje. Right. Oh man, but face yako ichaoneka andi muchazodzima. Kuchabadzana iti suri ndiani? Oh. Guys, right. Saka ndotanga kuedhana apa. Guys, ndakuva edhirana ini. Kumbie, I'm gonna aid you. Kumbie, are you ready? Ndipo signal, Kumbie. Are you ready? All right, Kumbie. Say, Kumbie. Hi, Cheryl, say. Boy, ndakubva pavidhio ndangokuedha but ndakubva pakamera ini ndangokuedha mimi vanhu vacho vari kuita chinhu chacho. That's fine. That's okay. Wazvinzwa? Yebo. Okay. Yes. Hey, babe. Hello. Hi. Urundinskoyere, babe. Oh my word. Auskundinskwa. Hello. Hello. Okay, perfect. Yes, ndrukunzwa Nyasha. Oh, where are you? I'm still coming. Kweda atingosvike kawani kabe. Atingosvike kawani. Tinoya mbichana kusvika tese takwana. So panapa manje zvandiri kuita
ndiri kutsvaga pekuti tigare paripo. Uri kupaona sei patinoda kugara? Paripo here? Move up, Michelle. Yeah. Left. Okay. Mm-hmm. Okay, like this. I Okay. think that. All I right. think that. Okay. All right. Because I think you don't ugare pano paripo kuti chi. Are you sure with the shed? You know, apana kuwanda vanhu tichida kuita zvinhu zvedu tiri two Chit. Saka I was thinking kuti takaenda panenge pasina a lot of lighting. But it's okay. If you think it's fine, then who am I to go against the queen? Saka, it's fine. Yeah, let me come through. Okay. Baby. Hello? I think vazviona zvinhu zvedu zvatakavasetera. Patakaseta iwo wandikunde shamwari unge uchiseta sei? Iwo uri kundivhara. Ndokuvhara nero. No, I thought kuti iwe uchaita sei? Amana mtandao. uchasetawo masetero atanchiwirirana, saka ndazviona kuti wandikunda. Ndazviona kuti wandikunda. I think maybe uchada kuti unyasondiona, so I don't know, maybe I have to turn on my lights on this side so that unyasoona bay. Yeah, so I'm coming through. Let me perhaps if ndambokunzwa uchiti uchada kuzogadzisa macandles nekubatsa your lighting and all that. So my queen, you can go ahead, switch off your camera and switch on your lighting, and you know, masports achatange. In 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Baby, I'm just making sure I could my candles edu and all Shaka and this will say what's in the way. I don't worry. They're okay. Okay, I'm gonna take off my shades now because Kwananchi, but there was a lot of sun, so I thought could Panchashka Kunoku. So I'm just positioning my camera so that unduone this and the I can see. I like how you're smelling. You smell like bosha. I like your dress. Oh, Nyasha, Sadero. Oh my way. Thank you so much. Thank you. You look stunning. I'm already impressed. So how was your day? My day was fine. So I spent the better part of the day just finalizing on this. Obviously, it's a first date, and you know I don't lie. That thinking yakho ekungothichi ndofana kuita zvinhu zviri proper.
at least first impressions they count. So yeah. But how was your day? Oh, my day was actually good. Mhm. I was Number four. I was doing nothing. The whole day I was doing nothing. I was just sitting. Mhm. Then I just started preparing around 6 or 7. That's when I started preparing. But it was actually cool. Okay. I called Famous Vikanzi Wakarara and I'm like, okay, let the queen sleep because Naspaka Ipa. So Uh-huh. mm, thanks for I think maybe before this Kangano. Let me just say thank you for agreeing Kuyasha. I mean kazhinji kazhinji zvedu kana ndichikumbira ndinenge ndichida kubvumirwa but when you get a yes from someone like you, it's always an honor. So just thank you for agreeing to this. And yeah. Okay, you are welcome. You are welcome. You are welcome. Nyasha be. Wandigirichi. Oh, I have a lot of things here. I didn't know what you like, so I brought lot of things. There's juice, wine, fruits. Baby. Wait. Usatombozibudisa dzese. I think the night is too long. Saka togona hedu kuconspita sei kutanga zvedu shoma neshoma tichienda. I think I also kind of did what she did. Kind of guessed. I think I also kind of did what she did. Yeah, so I think there was a bit of I wouldn't say panic. I was just so chilled all the way, but I had to think, which makes it so special. Ndanyasofunga sha ndikati phetha sena day. So I also have a lot. I hope you like it, and well, let's see how it goes. Yeah. Let me just okay, I think we have someone here. Hello, guys. Hello. Hi, Doc. How are you? Hi, how are you? The love birds. Wow, the love birds. You look cool, eh? You look cool, love birds. How's been your day? And how is it going? You go ahead, please. Tell him how I It's kwinongo anonyara Doc Kwabuda kwinongo anonyara Doc. Saka but so far so good. We are fine. We are happy to see you. Actually, it's a surprise. Can you hear me now? Yes. Okay, better. And how's the queen? How's the queen? I'm okay. I'm actually okay. Wow, you look amazing. You guys, you look amazing. Where do you come from? You look like people from another world, eh? Zimbabwe, my guy. Really?
We have people like you Yeah. guys in Zimbabwe. Wow, you guys are amazing. You're amazing. You're truly the lovebirds. Uh, on top of that, you can see these lovebirds. They are representing you guys. Thank you. Oh my word. This is so Oh cute. my God. Wow. You see. Okay. So thank you, dog. So Thank you. wow. So I'll continue with your date. Mm, So, baby. hello. Ndokwari kuti vachienda, but it's fine. It's okay. Yes. I think. Can I pour you something? I bought a bit of wine, juice. Maybe we can start with my basket. Um, I bought a bit of wine, juice. And, What's in your basket? you want to see? You want to find out what's in my basket? Yes. Okay. So far there's wine. Mm-hmm. There's wine. I don't know if you like it. Yeah, and then there's juice. You want to see the juice? I don't know. Okay. Or maybe I should bring my basket closer since I see yours. I just okay. It's a heavy basket, but all for you. Okay. There's plenty. Maybe I would rather not go into details, but maybe you could just as well start by picking maybe one thing you would perhaps want or you were expecting, and then let's see. Let's see if I got it right. What is that one thing you were hoping could be at least anofana kuya nacho kumjeto? Chocolates. My guy, you didn't just get a chocolate. So you have your chocolate here. Oh, my favorite. Oh my God. This is my favorite. My God. Oh. So what I did, I moved around the shop, and there were plenty chocolates. Maybe I have to tell you the story behind. It was not just by random chance putting that picture, your favorite. Actually, I didn't know it's your favorite. When I reached it, that's when I knew, based on the little finances here about you, I thought you'd like this one. And the tender, I think, for 30 minutes. And when I got to this one specifically, I knew it was you. And in this box, there are actually 16 of them. And when I took it, there were 16 stories, Sabuda Papa, one thing I'm sure you would enjoy. So each time you take, I'm not expecting you to take all of them because Akakurasha. But at least But you there's bought a it story. for me, right? All for you. If Those you will be bought all. it for me, actually, I'm not going to eat any of those. I'll just carry them. I'll do take away. Okay, I'm pouring wine at least now, so that we can. I think I'll go by juice. For now, I'll go You by juice. I'll take one later. Okay, I have juice. I have fruit juice here if you want. Apple, clear apple. I also brought in some orange juice if you want. Let me go by juice for the meantime.
Mm. Saka anzi kwandobva ukama igwasva unosatiswa nekunwa. Not kudya. Kwedu tinonwa. Yeah, so ndo panotangira ukama. Tinozodya zvedu asi tambonwa. So yeah, then now I go with wine. Apparently, I don't drink anything besides wine. I always go with wine. Really? Is it sweet wine? It's sweet wine. Normally I don't go for the sweet wine, but I was just thinking to myself that maybe you're not a fan of wine, and sweet wine could be a good place to start. For the meantime, before I start getting drunk, let me just drink juice. And the dudes are going to Okay. Cheers. Saka iwewe manje wanga Baby, urikona munhu watirikona vanonzi Dopia. Hello guys, I'm sorry. Kumbie kwandiri kwadoka wana, so tutoyamutsvaga mbuita light because amanheru kumbie kwatiri, but otherwise all cool. Otherwise, if you have been sorted, guys, do you need anything that I can run around and sort you out? Because today I don't want you to move around. It's your day. You need to be calm and collected. Pane zvamunoda ujingirisirwe tinokusoterai quick. Anything jamunoda tokusotera. It's for me. I want ice cream. If you can get vanilla ice cream. Vanilla ice cream sorted. And the man himself. The man of the day. I would have gone for ice cream, but not for me, for her. I also kind of thought she would love ice cream. I couldn't bring it with me because it was too hot. So yes, ice cream. I feel like I haven't complimented her enough. So I don't know what lead to something you could bring for us just to help me, appease the lady here. So wow. Mondiva a tech team. I don't know. Anytime. Don't While in the meantime, I have your back on that. But thank you so much. Chimbosota. Kawaii. Yeah. So. Okay. 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 So, who is Kumbie? Who is Kumbie? Yes, I was about to ask the same question on Tangira. It's okay. I'll go ahead. Kumbie is what you see. I don't think there is another Kumbie besides this one. I'm a full package if I want to put it that way, and I always move around like that. A bit serious at times, but most of the times I'm more of a jovial person. So my number one trait, Kumbie munanofara. Yeah. Actually, coming through to this date, I kind of sense that will be the first question, and I'm surprised that and now
minduro yakakura kudarika iyoyo kuti Kumbie. I don't know if there is something specific relating to what makes a person you would want to go on and ask. I'm well prepared to ask that because my fear is ndogona hangu kuswera hangu ndichitaura kuti who is Kumbie. Saka I don't know. Anything specific? What does Kumbie do for a living? Okay. Kumbie is a researcher. Public health, health demography. So I'm a health researcher essentially. My life is research, and yeah, besides research, I also do a bit of events planning, management. But this is more of a side thing I'm doing because my main job involves a lot of thinking. I know every job requires some bit of thinking, but it's really mental. So I actually do something else on the side, which is a bit opposite. Events, you're just looking at how cases are looking like, how people are dressed, just like, I guess you can already see with the preparation or with the whole setup. So this is my other side. I think this is the more creative side of me. Yeah. And maybe usati waenda tisati tabva ipapo Nyasha ndiya because Nyasha ndakangoita wekungoona pishana but andakumunzwisisa. Okay. Nyasha. I actually don't know myself. Nyasha msikana I don't know. Oh my word. So bad. Okay. I don't know where to start. Because if I started to explain who is Nyasha, I can actually spend the whole day explaining who is Nyasha. But I can make it short. Nyasha is a student. And yeah, who is doing international business management. And I like traveling. That's why I'm doing something related to international, because I just want to travel everywhere. Okay, that's interesting. So international management. Okay. I mean, it's my first time hearing this, but it sounds interesting. So basically, it's management at an international level, right? And there's traveling. Okay, that's fine. It's okay. I'm also a student, but I'm a bit tired of that title because I feel like it will follow me for the rest of my life. I'm so close to the academia, and even what I do is really something that can tell you that I like staying at least closer to university and that. So I'm glad that Tasangana another book. But then you also mentioned something about traveling. I would have wanted to ask it a bit later. So like now, I'm in SA. You're in Thailand, right? And essentially you are moving quite often. And my guess, without obviously trying to go forward,
the reason why we do some of these things is to one in my relationships and all that, you know. So my question is, in the case you know, something works out, how would you, because I'm also in a different type of, do you have any specific plans or try, you know, plans to adjust and all that, like in terms of maybe finding kone partner yako and all that, because you're not going to go or no that and Okay, just a minute. mm-hmm. Okay. Your question is like, okay, may you be tapping a relationship and you are based in South Africa and I'm here in Thailand, right? Kuti chi chinozoitika in future kuti ndicharamba ndiri kuno kuThailand here kana kuti I will move to my partner. Yes, that's my question. It's okay. International. On that point, the first thing is kuti I have to know kuti pane pamwe pekuti I have to sacrifice, right? Then ndakuona kuti are you worth kuti ndisacrifice kuti ndibve kwandiri to come kuti ndinogara newe, right? That's the first thing. If you are worth that, which means I'm doing something international, I can establish a company in South Africa, or I can do something that is international which is related to South Africa. And if I do that, it actually accommodates both of us, me and my partner, because I'll be doing something international while I'm based where my partner is. Yeah. I like the sophistication in your responses. So, are you seeing someone currently? Okay, so okay, you can ask. No, I'm actually asking. So, are you seeing someone currently? If yes, you know, for the meantime, there is someone. For the meantime. Yes. But we don't know who the life you know to sit up. Okay. So in other words, there's someone and perhaps you're working something out but it hasn't come to that point where you are so sure and you know so sure this is the one. And hello guys, hello, sorry to disturb. I'm back. How's the night going? How's the night going? As the lady request, we have vanilla available, vanilla ice cream, just to cool you down, because I can see you're feeling hot. So you can cool down. You can cool down with the vanilla ice cream. As for my man Kumbie, my man, I heard the lady saying another leg is stepping on another leg and she's not sure and all that. I think, my man, you can strike a chance, my man. And I've managed to source out, just this, red teddy bear for the lady. You can use it to lower her and soften her heart, you see? Yeah. So, yeah. And, yeah, and we have another one. So I think she can choose from the two, and just to make the two, and we see how it goes. But so far so good. Don't worry. They all say that. Don't worry. It will work out. Definitely.
I'll check on you later. I'll check on you later. Okay. I'm sorting out a few connection issues here, so don't worry about that. But it's fine. I'm here for you. Okay. Doc, kuigira a teddy bear. I saw it and I like it. Which one do you like? Which one do you like? The red one. The red one. Yeah. Maybe I have a bit of snacks here. Since I refused to or did not agree to export my basket all at once, I have some snacks for you. Can you see them? Wow. Oh my. And there is some sauce there. If you want some sauce, so you can just check from anything. I think for me, that this could be as well our starters, So I think maybe I should just give you the freedom to explore in that basket. It's your basket. When I prepared it, there was you in my mind. Dongo Bisango, Really? By the way, let me tell you what I thought in the show Panapa. For some reason, I kind of expected a lot of questions from you, and I get the feeling that the way you're so quiet. Okay. Let me just ask you this one. Like you have locks, right? You have dreadlocks, and you married someone or your partner doesn't like locks. What do you do? Are you willing to cut the hair for your partner, or that one is a no-go area? It's an out of bounds. Okay, I didn't see this one coming. Baby, my rasta kondo dari kawan. I don't know. I don't know if you know what I mean. My rasta kondo dari kawan. Well, maybe to answer you properly. My locks are it's something I love. It's not by random chance they could Ari Papa. And loving someone is another issue where I have to weigh in what exactly is so wrong with my looks to the point where a potential wife, mother to my kids, this is just a hairstyle. Yeah, so you need to justify at least and make me understand. Love is a place of sacrifices. Kumbie? Yes, I'm listening, babe. Okay. Let me just give you an example. Like, our parents. Some of them they don't really like monanema logs. Some they believe kuti munakaitama logs and I need something behind the logs. Like doing drugs, something like that. And most of the parents, like, vabereki vedu zvavari vanototi munhu wemurume arukwe musoro
They can actually quote a Bible. There's a Bible verse in authority is on hey, a man is not supposed to keep something like that. What do you do kasosangana in a situation yakadara? Actually, my question, maybe before I answer that, what do your parents think? Are they also like anti-locks, this? Or before I answer you, so that and if okay, I see. Yeah, I'm not talking about my parents. I'm just asking a general question. You're not gonna sangana aso. You never know. No, it's okay. Maybe before we get to parents, maybe we should start with the two of us. Yes. Totanga Kiritu. Remember, love is for two people. And I think I would be so much worried if my day locks. Parents, yes, I can respect and try to understand them, but I'll be more worried if you're in Nyasha, because I believe like love, beautiful and squita my echo. Okay, I can hear myself. Okay. It's fine. So love is for two people. Which three and the Congo compliment. So but fine. Things escalate. My parents has put. Remember, Udanana is it's a process, it's not an event. So I would also be keen and character yangu, I guess it's not something that can be understood in a day. And perhaps on my side, because remember they are parents, and we cannot fully ignore them to the point where we say we address that, but in a way that proves that this has nothing to do with what they are thinking. I don't know if I make sense. Yeah. But love is for two, babe. Yeah. And I can't believe what in that tombo dikitira bichana. I would have expected any person. This one I didn't see it coming, but it's a good one. Actually, I think I enjoy the type of persons and the type of information. I think someone is coming through. Hi, love beds. Hi, love beds. How are you doing? Hi, dog. Hi, how are you? Okay, nanangu ndakandakamira pachikona ndichikoteerera amwe maconversation achienderera mberi uzati semunangomhanya mhanya pabeach unongonzwawo nyaya dziri kuitika. Nanzwa mainini muchibvunza Kumbie about the dreadlocks. Apa Kumbie anenge abatikana nemukwende wake. But you know what, just to pop in a statement, like you were saying, love is for two, right? Love is like a bird flying, right? The other wing is Nyasha, the other wing is Kumbie. So when Nyasha decides to not to flip his wing or her wing, then the bird automatically will fall down. So love requires both parties to flip their wings for the love to go on. And the other thing is, if you don't like fruit salad, you cannot be in a relationship. As I said, if you don't like fruit salad, you cannot be in a relationship. The relationship is like a fruit salad. I love bananas, but I don't like apples. But in a fruit salad, you find there are components of apples as well. In a fruit salad, there are grapes. In a fruit salad, there are many types of fruits. Other fruits that I don't even like. But at the end of the day, when you're eating as a whole package, as they call it, a fruit salad, you enjoy the whole package. But within the fruit salad, there's only one favorite fruit that I want.
So that is the same thing like relationship. You might not like the dreadlocks, but you might like Kumbie's eyes. You might not like the dreadlocks, but you might like the structure the person has, or you might like the academics, you might like the character in all that. So the dreadlock is more like it's an apple in a fruit salad. But when you really enjoy the banana, but at the end of the day, you finish the whole barrel. So that's basically what love is, or what relationships are. So if you can't enjoy the fruit salad, you cannot enjoy the relationship. What's Do your you get my point? Yes, to that one. Hands iwe uri fruit salad inonaka. You didn't say that. You didn't say that. Ndokwati munhu wese fruit salad. Okay. Kumbie, Eh, so what's your eh. 5-year plan, like from now? 5-year plan. Yeah. Okay. 5-year plan. That's fine. It's simple. If a family, I think there is more to life beyond what I'm currently doing. And I've been so much committed to my work. I've been so much committed to my school. I've been so serious. And I feel like that's bettable. And so we're going to go to bettable. We're going to bettable. Inini manje, I'm thinking ndiri fruit salad imwe yanga yakanyatso preserved for. So at least it should be saved. So my 5-year plan is making sure that I come to utilize or to make sure that all the momentum again, and part of it is settling down. I feel for me it doesn't make sense for me putting this wicket to the top without someone, or at least having lost a lot of people around. It's a journey that requires on the side, and while I am not perhaps at that stage where you can safely call desperate, very cool. I'm at that stage where I feel like ndakudika, you know, not kudikwa like as kudikwa nemunhu, but yeah, that way. So my idea is making sure that I just excel, but also in cognizance of the fact that there is more to life. So if anything, my 5-year plan is settling down, find someone who is going to be with me. I'm not ready to get to the top without someone. So yeah, and everything else follows. That's what I think. Without pressure from anyone. Yeah. Mm. Iwewe, since uri international stuff, ongoto ne plan ere like your 5 Sorry, year guys. yacho. Doc. Sorry, guys. Is there anything else you need? Motochiri kubvira ere, muda huni ere, muda mochako ere. Is everything okay with you there? Inini Doc, panapa ndakandirwa chibrigadier. Kwai Kumbie, what's your 5-year plan? Saka semkomana ndangoti ochi 5-year plan iripo. At least soja rinoita se rinogona kusaziva nzira iri kufamba naro, asi pari kuda kusvika rinoita sezverinoziva. Saka imi makamboitorwa ma5-year plan, maybe from your experience, because zvinhu zvacho izvi zvakaoma.
Yeah, you see, I think Nyasha, she's right. But definitely, when before you engage yourself in a relationship, you really want to know where this relationship is taking you, right? It's more like they say that a wise man thinks ahead. So if you are dating someone who doesn't even know uh, where he wants to be in 5 years, then it's more like yeah. And they say if you fail, if you don't plan, you plan to fail. So definitely there should be a strategic plan, a long-term plan as to where you want to go, as to where you want to take Nyasha to, so that she will have confidence in you. If you want a lady to have confidence in you, if you don't have money and if you don't have the words to say, just tell her the long-term plans that you want to involve her in. Then definitely you win her soul. So ladies, they don't like a noodle man, like noodles, a 2 minutes Okay. man. They want someone who promised them a long term plan. Of which definitely you do have a long term plan. She just wants you to unleash it to her. So go ahead, my man, unleash everything to her, involve her in your plans. Then she's all yours. Thank you, Doc. Uh, mm, eh, Okay. up and up and This squeeze. one, this one is a funny question, actually. My next question, like, when did you sing to yourself or sing to someone? When did I sing to myself or sing to someone? Yeah, when did you last sing to yourself or to someone? Ndanditoimba moyo mangu izvozvo ndichikuimbira. Ndachikuimbira, and it's a Shona song, and I was yearning kuti dai tikadanana tikanzwanana beyond zvinengampini zvinowanikwa in every relationship, and perhaps yedu ikaita it won't be a surprise zvinowanika nachidai mwoyo yedu ikanyatsotswanana tikanzwanana kuti do you know that song? That one, I know it. Yekuti moyo yedu ikangowirirana. Wow, how did you get this? Are you using telepathy or what? I'm just singing. Well, it's my favorite song, baby. Take it to the top again. I'll respond. Moyo yedu ikangowirirana. Ati hana dzedu dzikangoroveranawo. Maziso edu akatarisana. Ndati maglobo edu akabokolanawo. Oh my word, I'm blushing. and then you go. I like. Before I tell you something about your eyes, let me tell you how I like the chorus. So the chorus goes like, Bati utando, ulotando, bati utando, ulotando. Oh my word. Oh my word. Really? Yeah, it's a good song. And I like Panotarisana Masi, so I think your eyes. Wait, don't respond. I think you have big eyes, big round eyes, and they are not bad. Actually, I'm so helpless each time you are going to Tarisa. Nimasako, yeah. I think kana Mwari akasokomborera svikaita ndechida kuti vazowana masisaka akasiyana.
They're just perfect. Masisaya Porsche Kutipo. Oh, Usanyare, baby. Ndiri wako inini. Baby, ndauya netkuma cocktails. Andati ukama Nyasha. So I made these ones, my fruity ones, and sama semunarudodiwa ese. semuna ukambena. Semunari kukambena, but I mean ndikazokambena ndapedza bantu, but for now I have to. It's necessary. But izvo ndezvemasalad ke zvekuisa pachimuti. Iwo waita se unoda kuita ekunokora. No, baby. The reason why ndaisa pachimuti, it's because even when I looked at your photos, by the way, I saw a global citizen. I felt like we are cosmopolitan. I was munhu wewe kuti tinongonocherera, like in some remote place in Zimbabwe, totatombokusiya wakadero. I felt like, yeah, so everything I was doing, I was bearing in mind with we have a global citizen. So I don't mind you going native, zvinhu zvako tozvisamplate and fine, but that was just my idea of saying, you know what, I have to respect what you are. And yes. So hatozombunya zvedu nemaoko kana tafarisa, but for now, or maybe ndogona hangu kutanga since wandibvumira. Ngogara dongo ndikamaoko anyway. Unofana kumbodzikama kakuti uite se udiwe. And can I ask you something? I know this is just random. Like, what's that one thing chinokutena off like in a guy? What would turn you off? But bye Swaramba. Ashbudi. As for me, I don't like someone who controls me so much. I just don't like someone who controls me. There's respect in this, a way of telling someone like, Nyasha, don't do this. Nyasha, don't do that. But there's something again, Chekuti, uno controller something, like someone is holding a remote for you. Will be telling you, Nyasha, I don't want the way you dress. Nyasha, I don't want the way you eat. Nyasha, I don't want the like you'll be controlling everything that I do. That one, hey. Go your way, I go my way. Wow. I think maybe you have to Congo zvinzwisisa kuti I perhaps will be that one guy who would compliment you if for the responses. I think your responses are so on point because those simbonetseka zvangu kunzwisisa zvezvataura. And control is it's a big term. It encompasses a lot, eh? And I guess at the end of the day, control in what sense, in which area should be the question. Remember, my relationship, that's what I believe. I think relationships are like platforms where there are power dynamics. I don't know if we can agree on that. Kuti ashigoni kuti mumba muite mabhuru too. Saka pane dabhuru one. Okay. Yes. And for that reason. Can I answer you on that one, Kumbie? Mm-hmm. Apana
mumba munonzi mune mabhurutu, right? But there's always a saying, you know, a man is the head of the house. And a woman is there to support. But if a man is the head of the house, it doesn't mean a man is supposed to control everything. Right? The thing is, we are together. Even Pantala Pachinzi is now. Uchapuwa mbatsiri anoenderana newe, which means we are helping each other. It doesn't mean you are supposed to control me as you are the head of the house. But we are supposed to help each other. You come with your views, I come with my views. If you tell me, Nyasha, I don't want you to do this, you want a good reason, you want a valid reason for me not to do that. Yeah. Not Kungondu, don't do that, it doesn't work. And also that reason, I don't think it will work. Okay. Yeah, because the reason why I asked this question, it keeps emerging as one of those issues where I start failing because my relationship are not better. So whenever a relationship ends, I take a bit of, acknowledgement because maybe I'm also the reason. And I feel like it always gets to that point where I think I'm a bit controlling, and not in the regard of saying I don't want my lady, my woman to be understood. I don't think I have control issues. I probably would suggest the ideal way of doing stuff, and perhaps without or something, because already I'm attracted to a woman who is doing something for herself. I'm not one person nokuti ane magadziko akanaka then ndobva ndaita senondatera kana kuti ane chiso chakanaka then ndobva zvinhu izvozvo zvinondikonzeresa maenzymes aiziya, but it won't last. So I always look for something that is so solid in a person, beyond the beauty, beyond the Peruvian, beyond, and I'm glad so far towards that direction. I'm seeing a quality woman, and I mean, what is but maybe back to my point, I don't have control issues, and if anything, what I would do though is I'm a bit pushy, but towards your success. I don't believe kuti kanata kudana, no, you should relax and stop everything you were doing. So most of my challenges with at least whoever I've dated, and it's fine. But I'm that one guy I know who pushes towards something that you would have never thought you would do. But yeah, it's all about empowerment. I like to sit there ndakagara mumba ndichiti zvakaitwa naNyasha, not take all the credit to myself. So that's the perspective. Wow, you guys, you're amazing. You're amazing. Sorry for listening to your conversations. It's been long since I heard people chatting on a date. So that kind of vibe. Yeah. So when the time I'm guys, I was left with no option rather than to compose my own poem about you guys from what you were saying, and let me just dedicate this poem to these lovely birds. So this poem is called Speak. It says, speak
Speak to me of friendship in the velvet of your tones, with a tongue-inducing tremor in my flesh and in my bones. Speak. Speak to me of daybreak in the language of the night, with syntax born of freedom, lovebirds rising unto the flight. Speak to me of beauty in the terms of lullaby, with a whisper of contentment, drawing breath and deeper sigh. Speak, speak to me of giving in the words that I adore, and thus speak to me of loving with the voice of evermore. Together, the lovebirds, they stand always as one. So yeah, I had to compose that for you guys, because you're the true lovebirds, and the foundations are okay, and at the same time you are disclosing what you feel, which lacks in many relationships as well. Because many relationships, people, they just jump in, they don't disclose what they really feel and what they want in the relationship. Like what Nyasha was asking you, Guti, she doesn't want this control free kind of relationship and all that, So you tend to give each other your sides, so that when time comes in, if permitted to dive into the relationship, at least you are entering knowing that this one loves this one doesn't like this. So on that one, you guys, you're going far. Your relationship is gonna go far, I tell you. Thank you, God. Thank you. You're welcome, guys. You're welcome. You're welcome. So, baby. Yes. Ndiri kuona kuti dhoko vanoziva zvinhu zvavo. Ndakamirira kuti uchemiwo because denda zitanga kubowa ini. Yeah, it's so nice. Doko. Okay, let me leave it for now, but it's fine. But I think the doc is doing a stunning job for us. But I know what we do push it, so at the end of the day, I have to appreciate it. Yeah. People say idya. Idya. I also have this. Like greens and pepper dokomboti. You the salad. Saga in denial put your salad there. And I made this for you. You need to stop it showing me your food. But me, I was eating all this well. No, but not to the point of. Okay. Oh. Thank you so much. This was so nice. I love drinking. And what turns you on? Oh, my. Wait. What this one? What turns you on? What turns you on? What turns you on? Mira. Chii chinobakisa magetsi emuviri wako. That one I will respond next time on the next date, not today. That one is too early for me to respond to that question. I will respond it next time. Because I think I'm actually behind time. So I think I can just go right.
uda kuendawo totangira ipapo. Tikabhuya kuti uda kuendako because I feel like Nyasha unakorwe. Hi, lovebirds. Oh, hi, dog. Hi, Dog. wow, I can see you guys. You are smiling and laughing, and which means that the dating is going on well, and you are having a wonderful time, isn't it? Yeah, but I think I have to go now. It's already. Dog. Yes, my man. Murikunzwa zvekutaurwa naEmpress. Paina Empress vauda Hanzi wana Empress vauda kuenda. Vada kuenda bati. Ashandaona hangu ndisipi. Avasiko varoda kungo ndengendetsa zvavo the room. Amen. Ndati ndisati ndapindura zvangu. Tinzwa kuti vada kuenda ku because Easter tisina kuti vaende naso. Kuti ndovata panero kwe. I brought some blankets. Saka muda kuenda kupa. Okay, just a minute. Hey. Murikuona dhuku zvatinenge tichiitirwa. Munhu ada kungoenda but ipapo ukamubvunza kuti ada kuenda kupa hapana kana kuda kuenda. Really? Hamzamapedza kudya kaini guys. Chikafu hachiperi, but as for me, I was eating from the beginning. I was actually eating since the moment that I sit down. I was eating. But Kumbie, you have my chocolates. Can I have them, please? So since you're kuda kuenda, because my chocolate aenda zvono twamafarira. Ndokupa one at a time. But you bought this for me. But iwewe ka uda kuenda so ndokupa one. Okay, it's okay. Nyasha, ini ndini chati uende kumba ende zvikafamba musonogona rara pano. But you know I stay with my mom, right? I have to go because I'm already behind time. If I go home late, someone will die here. Actually, maybe before I answer that, I see Doc to someone. Let's be a Doc. What you Kumbie? Doc vaenda. What you Kumbie? Oh, ndati Doc. Hanzi. Bakuna mama. Ada kuenda kumba. Aiwa, you know, for the first date, I mean, you can let her go. Then there's more. I'm sure you guys you haven't finished all. You still have more days to come, and yeah, you have more time with her again. I know you don't want to let her go because you still feel like you know, like I said, you have become lovebirds, so it's difficult to part. But one positive thing, she's actually showing you that she's a good wife material. She's not she doesn't have those loose morals whereby she can just you know, that's why she's insisting of going home, which is a good and positive characteristic from her side. And it shows you also that she's a type of person who respects the parents, who doesn't go against the parents' rules per se. So
definitely she can go. Then you have more time again in the next round and all that. But I know you don't want to let go because you still want to continue because you are in love. Yeah. Why do I feel like Nyasha? Oh. What can I do to make you stay? I think I need 15 minutes of time. Like for real. You know, I can actually give you 5 minutes, and on that 5 minutes, you can sing for me. uh, what you want me to sing for you? Any song. any, any song. Okay, I love this one. So I'm not just going to give you one because I want you to stay longer. I'll probably do two. I composed this and I'm sure you're gonna. I just thinking about you. What do you think? Ndaichova baskoro muziva ndaichova baskoro muziva ndamsavada zvangu ndamsavada zvangu Nyasha anditenderedza soro wangu ndoti zvino nhasi ndichaita sei ndichagara seuchiti ukandiona woti ndava ex yako zvese ex yangu handisi ex yako ini ndina Nyasha be ndaichova basoro mudziva. Yeah. Oh And my this man, one, this is so sweet. and this one, I always like to sing it. Uribe, not just Yes. Kemsama. Uribe, Maswa, Ose. My love for you, I see temporary. My love for you, I see now. Nyashando kuda gorose, ashisi temporary. Uribe, 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 maswa ose. And I wanna call in. Really? Yeah. Do you want one more? One more. One more. Oh, yes, One yes. more. Yes, the last one. So this one, The last one, then we I'm go. telling you, babe, please. Okay. You see, I'm cracking my. Tito. Okay. I think I brought in a bit. I brought in a bit of repellent. I brought in a bit of repellent. It's fine. I just put a bit of repellent. It's fine. I'll allow you to go. It's okay. But it doesn't.
Guys in the room. No, I actually expected this. So I don't know if this helps, but because Ndambo started down a bit about the climate and all that. So it's unfortunate, but I just get the feeling ekutwaura kuenda mosquito yanyatso kuruma paya yatone paya kuruma. Ndaruma serious. Ndaruma man. No, it's not the feeling that I want to go, but ndaruma ne mosquito. Hey, nenda kunyara ukwenyangu pamberi pe her life, but hey. But mosquito okay. indeed. It's okay, baby. Okay, no, it's okay. Let me tell you what I think, and maybe Ndingo's fine. I think I like you. I still feel like I didn't get to know everything, perhaps enough, but like I always say, it's a process, and I guess there's always room for a next date. So I'm just appreciative, and I can see that you put in a lot of preparation to this. And even if I also did a bit more on my side, that was never like some guarantee I would be impressed. I was just saying, Kumbie, just try it for once and see how it goes. So I don't know. I didn't get to, maybe keeping it this way, that's what makes it exciting. It's okay. And I get a goodbye kiss. Okay. Hello. Hello, guys. I thought. Yes, Doc. Have you decided to stay for the night? Oh. Hello. Did you say? Did you say? Nyasha aenda nchiri kuda nezvake guys, ndandaenda makumbezi but fine. Right. Okay. Kumbie, are you okay? I'm a bit hurt, but what can I do? I have to respect her. I mean, if I love her, then she can go. Right. Doc, anyway. Doc, my words then to tell us Eda. My last words. Okay, for the last words, I just want to say to the lovebirds, that this is a journey of feelings that you are embarking on, filled with the love, brain filled with imaginations about you two guys together in love. So keep growing strong daily until death do you part. That's all I can say for the love. Thank you, Doc.
Thank you, Dr. Kutinokubata mangwana You're tea welcome, guys. kuma behind the scenes. Aiwa, tobatana mangwana. Alright, seganti change Thank you. vamwe. Mati? Ndatirege ndinosuka ndiro dzeparestaurant dzarashandisa. Alright, maybe before my end, thank you so much. Nekuuya mukabatsirawo mudeito uyu nemadesigns enyu pamangwana muzikazotudzawo zvakafamba sei handiti. Iribo. Alright, thanks. Cool. Alright. Right. Hands kune my echoes. My mic was. Alright. Yeah, one idea. Ndakuisa linki saka mutaure now, guys. But before ndatanga kuisa link, you guys, thank you so much. Nemudeito wenyu. Ndikuona muri kumwira muri kutapirirwa zvakanaka chaizvo. Ini ndinota zvakawanda because obviously ndichitaura ndakasata kusaidika kuti rikazi because ari munomuka. Saka inda kuedha vamwe vanhu andika asi ndaenda kubeach. Ndouya ndakasupporta kana muriko vari kusupporta come supporting. Kumbie uri kundisipaka zvako. Yes, Kumbie. Yes, may I say link? Yes. Link. Nope. Okay, link. Ndaisa link. Nyasha. Ndakudonedza ka ndokuedha futi. Just right. I bought you this. Okay, Nyasha ndokubvisa udzoka futi. Ita exit udzoke futi. Kumbie ita futi link. Sei. Itinobaya futi link. Itota exit unobaya futi link. Hasi mashura newe. Munhu atanga kupinda. Mina wait ekra Kumbie ndikona vanhu vapinda mubox but ndoda kutanga kuti ndati Nyasha adzoke vana muzvida. Wow! Go good. Koko heti yenyu iri kupi uye musupport ekera. Ko heti iri kupi go ekera. Ndakona kuseruku. Ndikunakirwa go leti kagona ndinakidza. Ndotora. Wait. Guys, let it go. Maybe let it go. That's okay. Then you next person. Yo, kune munhu aya akati team Kumbie shamwari uri kuti team Kumbie chii apa basta rako. I wonder who that is. I wonder, can you guess? Actually, I have 16 people vakagara mu dining medu. Vari kundiona. So it could be anyone. Ali? Team Kumbie ngadzike. Isusu team Kumbie tikumuziva. Team Kumbie ngadzike. Team Kumbie asina heti. Unopfeka heti. Team Kumbie bvisa heti yoyo. Team Kumbie ngadzike. On the right, Navy. Kuri sei? Sorry. Ndakurumidza kupinda muchiri kutaura ndikati nhasi handingasaririri. Pindei tisauri chinzi. Yeah. Haiwa ndati update wanga uri good. Wanga uri bo. Ndandati Kumbie ambobvunzwawo kuti kune mugero here kuside kwake asi ndofunga atozvipindura ega. ndatopindura. Ndakuzwa kuti vanongokurasisa here and there. And also kuno Nyasha
ndikuda kungokuti big up pakusada kucontrolewa. It's nice kuti vakadzi tinge tichingozviitirawo zvinhu so kozi chese tinenge tiri vanhu vakuruka vari mumba vari murelationship saka ma-give and take in a relationship handite. Thank you. Yeah, aiwa ndo zvandachida kungotaura rikatipe vamwe mukana. Thank you Shero. Thank you. Tinoda rimwe Oh, mire, sorry. Mati. toda umwe mudeto next week. Yatova program every Sunday yataakutodai. Kana vanenge vachida vanouya ndakana problem nazvo asi tichiripo pano regai nditi musi wa14 tine birthday party tine chiri hosta tiri muno murumu nesister vedu vekuengland tinenge tine theme asati yasa kuconcluda but vane theme yavo red and blue chazivi but chandozana chokuti zvakasangana ikoko I'll update you but 14 tine birthday rasister vedu 14 14 yes this month. Yes. Okay, aiwa tinenge tiripo. I think ine Tuesday because ndakawafunga sikamuda tiche chingano vakati musi wacho birthday. Sika changu wa respect atuita musi wacho. Freezer. Aiwa ndiripo. Bye bye. Alright, bye bye. Bye. Okay, lady kwako vadzoka. Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Did you go to Bukanga? Did you go to Bukanga or I think I do those food in Lady Gaga? Lady Gaga, Lady Gaga. Volume. My boy, see. Lady Gaga. My love was boy. Ndaboya nemetika but yanga ichindivhara kufesi manje. Chimboita itoni. Yanga ichindivhara kufesi. Yeah, tikamboona. Maglass. Yes. Chimbo showa ikaka kama mboya kupe mamuri kuseri chimbo zvakadesiye zvakadere bolato. So taona kuti since umwe anga ari kudheta ari kuThailand ndikati you know better nditore cup yangu yeku holiday kai. Yes. Cup yeku holiday. I've never been to Thailand though. Ndakaitenga ku Greece but nangona so tinoenderana and then ndomva ndaisawo mama eats angu anongoenderanawo you know ma rice crackers wo anongoenderanawo nedating ka. Yes. Oh, so yeah. Kumbie ka wakapenga setup yako yoka yawarova ye Africana yo. Ndakarira ma levels bo ma setting bo. Nyasha. Floral is in fashion ka. Floral ine munhu pasi mazvano. Saka kadate kenyu kakachifaya ende kakari picnic. Handiti it was like a picnic date, isn't it? Yes. Let go. Magonera muneta zvinhu zvacho. Manje pa chocolate apo Kumbie. Kuno kuma plus 44. Chocolate ya watenga ndo ine yese inonzi Ferrero Rocher. Yeah. Uya nika KitKat panapa ka Ferrero Rocher wapenga shamwari ada kusarenda Ferrero Rocher. Well done. And Nyasha, I like question ya wapa yema locks. It's so real because people they've got misconcept yema locks. Vanofunga kuti munhu ane malocks itsotsi kana kuti chinyi. My own son had lock akatomabhisiswa. My son ari ku Germany angane malocks
akatomabvisiswa nemarelatives. Ini kangoti it's up to you. Ini indakauya ndikatogwa picture nemalocks. I didn't have any problem, but akatogera. Saka that question is very, very important, Nyasha. Well done. Kuitirawo challenge same set up evhudzi. But to tell the truth, hangu inini personally, my logs anakana nebasa, they are even sexier, to tell the truth. You can say that again. You see, Nyasha, they are sexier. Imagine those logs, chikunanaira, you know what I mean? So, really, in personal and nakana issue, nema locks, but that was a good question. Then panemwe question futi yawabvunza and fascinator. And no, your answer about going home early, inoratidza morals. Well done. Tichiri kuda kuti vamwe vanhu vadzidze morals. Haungoti wadhetana nemukomana akukuti ende kumba iwa kutoenda kumba kwake same day. What about if you get pregnant? You are not ready for anything. That was a very good answer. Thank you so much. Ina handipedzi kutaura saka chimbondibudisai muise vamwe. Mudeto ndizvo. All right, bye-bye. Bye-bye. Right. Cheers, Kumbie. Mamoyo, ni. Mamoyo, ni. Eso pasado where you go. Eso pasado where you go. Eso pasado where you go. Ndatera mwana wangu pane munandudzo kuti mwana wangu aenda kumjeto kubeach. Yes. I just want thank you so much. This is really great. And the truth is support of Shero. Thank you so much for this show. And then kutika ndazofara. And then ndafara kuti Nyasha anga chinyatsorova chikafu. Anga achichirova. Achingodya. Anga akatoomerwa mukomana aende kumbi nhasi wazombomeserwa kungwarasira kupera. Wabvunza mubvunzo wanga wakuzvishuta wega manje. Andidi zvakati. Inini I'm pushy, I'm what? Wanga wakutotyisidzira musikana. But what I liked about it is zvanga zviri real. Because sometimes vanhu vakaenda out on a date, pane mumwe mubvunzo munoziva kana muri confused nerudo soka unogona kungokanda mumwe mubvunzo wokuti munhu anopererwa nezvekutaura. Ndaseka hangu ndikati akomana Kumbie chinyarara kani chinyarara. I like to push. I control. No, I don't control. I do this. Pererwa manje. Aiwa, keep it up. This is what happened. And I like it. Saka chirongedza Nyasha chisa chenda kumba maboko akatirirawo. Uri kunorogwa nhasi. Yes. By the way, Sharon, ndine hanzvadzi yaadmire, saka ndiri vatete. Ndiri mamoyo kaidi. Mamoyo. Zvemutupo. Zvamuri sisi. Ndiri mamoyo futi. Chimonai zvakuitika. Thank you so much, guys. Keep it up and thank you. All right. Tikadise mumwe. All right. Bye-bye. Okay. Bye. Yes. Hello, guys. Zviri sei mamo? Ndauya ndakatsigira mukwasha. Ndiri kumhanya natsano. Wanga uchikanda mapunchlines ako anga akanyanya ono. Wauda uchikoredzera mukwasha, wanga uchida kumuexposa nemibvunzo too much. But Come admire.
rasta ndauya ndakarova ulen head nhasi ana upfeka tuma head top chichichi unoketa twanga twakarohwa nevamoto handisi kuita izvozvo ndatokiya yedu yemarasta wawana bhozi mukwenda hauna kwauri kuenda mukwenda hauna kwauri kuenda tiri kutokudai makadaro mukwasha ndane mukwende wenyu hapana anotombotaura kana kuti chichi ndinomira nemitano mukwende haufa wakajaja personality yenyu unhu hwenyu kana uripo tinongohuona kuti uripo wana plus nhasi mauya makagadzirira zvandadawana ndo inonzi aid yamapresenter mese guys the preps anga aripo anoonekwa zveshuwa kuti maisa effort whoever ari behind this year toda kuvapa sando mamiramira guys and mwana wamai vangu haangirozive kudya nhasi wanga uinayo ndisingazivi kuti wanga wambosvipa nguva yekutsanya kana 2 days here kuti unyatso kuchoredzera chikafu pamberi pakumbi ino wanga uchitoratidza kuti hakuna izvozvo zvekunzi chichi infact kana pane chandatoona chawasimbisa ka there's this traditional adage yekuti kana usipo handirari kana usipo handidye ende wanga uchinyatso-kudya mumaziso ake manje kuti anyatsoona kuti aiwa ndiye anotokumotivheta mukwasha wedu mwana anodya hava ndisingazive kuti mubhasiketi muchine chasara here munhu ainyasha rakazara ndauya ndakatsigira as long as ukasazoita mudumbu bhozi shero akatanga kutoita mudumbu vanhu vachingobvunza about muteto but tsano kari seiko kasetup ndakaita kakuraririra so kasetup akandanzwa kunakirwa manje uyeishi hairo ilevel mamaonero angu ka imimi muri matrend setter wana mukaona munhu anogona kuzobreaka pesi yamafamba nayo vane vava vanenge vanyatsokufunga outside the box kunyatsokugaya chaiko chaiko kuzvipa time yekuplan this was on point pandangoona setup ndabva ndatongoona kuti ipicnic straight haina kana doubt kana vanonyatsonzwisisa masettings vese vanga vatoonera kuti maya this is a different game altogether zvatakaona previously nezvavepo nhasi zvazvakatosiyana and I also want to upload dhoko vanga vachipinda vachimiramira bhozi sano pane pamanga mauda kumbotsikirirwa nemibvunzo amenoti anga yagugliwa here kana kuti yanyorwa bhaibheri rese namamoyo ayanga ichinaya kunge mamissiles but dhok semunhu dhok has been eavesdropping each and every moment ndo munhu ane makuhwa manje dhok but makuhwa avo anga achishanda chaizvo zvanga ari positive vanga vachiuya neinjection semunhu achiremba voti tomboita marecovery is a brother's keeper murambe makadaro dhok mamotekirira mukwasha but mukwasha aratidza kuti ane tatiri kubvunza kakuitira future anditi munoziva kana muchiendesa vahanzvadzi zvezvera munofanira kunge muine confidence kuti muri kuendesepi mwana wamai pane kuti mongoendesa mozochema zvekare and ndatofarirawo ipapo bhozi wavhura maeyebrows evamwe vasikana vakawanda vanofungidzira kuti kana wangoenda out on a date ingava setup yepicnic iyoyo kana mungave murestaurant what they can do maybe kutongodya vachinyara-nyara vachimirira kuti mufesa lead the conversation but iwewe hauna kutombomirira izvozvo watoya wakatoloda pfuti yako kutoti no better ininika the best way to defend is to attack ndikada kuzomirira kuti kumbe andi atake ndingatozopinda busy rega nditotanga inini negame plan yangu and that was awesome. Keep it up. Vari kudzidza, we're doing this, it's entertainment but sort of edutainment because we are learning. Tiri kudzidzisana mune imwe nzira yakanaka zvekuti ameno zvavo vanogona kunge vachingoshora-shorawo havashayiko vanoshorawo. Hatisi tese tinosimbisa zvakanaka but isusu kutozvisvinurira nana maibhuli ava vari kuedzerwa varipo pacomment section vachirova keyboard vane zvavari kutoonawo. Yeah, it's been a while ndandagarisana ndisingabatike probably pamwe ndogona kumboshayikwa futi. Ndandimbotora mukana unoyu kuti ndimbomhoresa mambokadzi. Yes, can sweetheart. Yes.
Kuita kunyorovera. Ndagara ndakadzikama problem vanhu vanondikanganisa kunyanyanya makazini vaya vanenge vachindinyengera. Manzwa kuti voice rakaita kupera nekungonditsvaga admire uchidaidzira kubva musi wakauya nokusi kusvika mheno. Ndakagwadziwa musi woyo zvangu, ndakagwadziwa zikamboiti sezvawaiti ndiye best artist wako but hazvowanikwa. Wablema tsano wangu wakazondigara bhamba pafoni ava ndobva tataura kusvika ndazongoti safoni yangu pasilent ndikati panapa ndichipedza kutaura nakumbika ndakutongofenda ndobva ndangoita flat ndazoona mamised calls 15 achibva kumanhamba akasiyana siyana ndoti achingoti iwe uri kutsvagwa asi ndatove pa100 ndakonzeresa zvakanyanyodii ndokuzonzwa kuti ndezvekutv yashema Guys, handikutsvagi futizve. I would never look for you. That's the end of it. Uri pa100 undinzwe ndichikutsvaka futi, never. 15 missed calls handisambozangana nadzo ona zvazvitovhundusa. Toda kutokubloka actually. Watowenyu zvemuteto wacho. Sorry amor. Garai pasi dzikavaitsano munoripa imimi mboitai slow. Kasi kuna chiherewe. Mire uone, mire chimbomire gezi botaurwa mamuchingotaura ndakanyarara ndobva ndakudropa and after ndakudropa ndoda kunokubloka kuInstagram, Facebook, everywhere nema email ndoda kunokubloka then ndichitaura vanhu vachizviwa Kunyepa hazvishandi. Sasa ndokubloka futi anondibloka. Mira kumaya anondibloka unongondoona ndangoshayikwa sezvakangoita Jona ona ndogona kungomedzwa nezvakawanda. No, unganditangirizve ukandibloka ndosvika chikubloka futi hazvina effect. But anyway ndada kuti ukuzviona here kuti indiri pamusoro iwe uri pazasi pangu. Nyasha iri pamusoro apa, Kumbie ari pazasi. Mwene muteto wake. Kumbie abva atiza. But ye ati ndikudzoka. Ndikudzoka. Senda link fana unojoina. Alright, mandifane kusenda link. Ati mayataura panodzoka tobva takudropa hedu nokuno kusvika tichikuendesa kublock view. Wakamba kutesta here kublock view? I think ndonzvimbo yandisati ndasvika ndogona kutombotanga unokufila kuti kuri sei ona. Alright, uchaku experience for the next 3 months. Hazvishande mukoma. Ndichanongoziva ndechekuti mashemarenza kana akundida futi ndogona kungozowana pane 20-30 missed calls. So tindotombovhunduka kuti asikwaita rufu kuZim. Really? Uchaona akosi. Bye bye. Tsano. Come admire. Masimbisa. Thanks for coming through. We appreciate your love, your support. Bebindatore. Awa atorai. Ngazvingoenda zviri mugwara chete. Rasongodaro kuenda kupa early but it's fine. Nyasha ndakunotsvaga sutu yekuzokuperekedza musi wacho tichifamba pared carpet waona. Ndichinoita handover kuna Rasta Bay wako. Mukoma admire. Hatisarudze. Mukoma admire. Yes, Tsano. Kasetup aka kamunokona semuchato unobudera. Easy Kumbie. Kumbie anenge ane influence because madonedzera. Baba kana wakora influence. No, kubvisira admire wangu. Why are you removing my admire? Mira zvipedzera. Kumubvisa nenyasha kutabasa kuita corruption. Nyasha kutabasa kubvisa admire kuti adrope. Iwe ndakaita wikire sendichitsvaga admire. Ndichitoka kuti uri kupi nowhere to be found. Even like pa video haise womudrop. After video tutopedzerana. Taura admire. Ndiri kuti inini ka mukwasha wangu anga achidzikisa anga achibata glass more than zviri solid saka
probably zvaaneka influence waona because yeah Nema. But anyway, guys, thank you so much. bye. Tikatisire vamwe gap. Bye bye. Chiti babhaisawo inini kusabhabhaisa vanhu chimboni bhabhaisawo inini. Kweunoda kufewo yeye handiri kuda ndikaenda kublock view. Izvi unondibhabhaisa zvakanaka panapa ndozvinokukanda kublock view. Ndinoda kutoita unceremonious exit yekuti unongosara uchitonyatso kumotivetwa kumhanya kunorova mablock view. Ndoda kukusiya zvakanaka zviri sweet ugonyatsorwadziwa ndaenda. Chipo baby. I'm gonna miss you. For the 3 months that I'm gonna be serving my suspension. Bye bye. Bye. Please. Please. Bye bye. Admire. Bye bye. Bye bye, guys. Alrighty. Manje pane umwe akaekera B wave wambopinda uyu kare with maybe so vari kudonha manje vanhu. People are dropping. Lotando. Kumbie. Finally, Yes. my guy. You know what, Kumbie? Yes. Because I'm here today. I've got my son also with you guys. Are you hearing me now? I'm Did you see my hearing son, you. Shema? Where is your son? My son is here. Is my son. Oh wow! How are you, Lotando? I'm alright, thanks. How are you doing? I'm fine. I just go to visit my son today. It was Sunday, so I think to go and see my son, and so I'm with my son today. So I was just watching the program. It was nice. It was so nice. So I am with my wife and my son also together. Where's your wife? She just go outside now, but she said she's gonna be back soon. So I was just preparing to be online. So maybe when she's back, she's gonna be also online again. Oh, okay, cool. No problem. Cute kid. Otherwise, thank you for joining. Kumbie. Yeah. Yeah, angibonile lento zenye. Hayi bengibhekile ngizibonile le way yabo. Bekumandi kakhulu yabo. Ubonile uyabona ezinye izinto sometimes angikwazi ukusithola kahle kodwa angiyaphila bhuti ngubhuti bani lo Agnes hayibo Agnes right ungibingelele lo ngibingelelayo ungibingelela ngithi ngiyambingelela ngi-right mina bengifuna nje ukuthi nibone ingane yami nayi ingane yami ikhona sazophinda ngibuye xa unanzika umamakhe ubuyile angithi uyangizwa Kumbie. Thank you so much, brother Lutando. I think celani yebo besakhangela ukuthi igama lakho lisho kuthini so icherry yami yangitshela uba lisho kuthini lathi celani sokuthi Kumbie. Hey, they just know Kumbie, but it's fine. Hey. All right. Okay, it's fine. Okay, I will watch again. Okay, thank you guys. Okay, actually, bye. before you go, no, okay, Lutando, before you go, actually, maybe let me just say thank you. He's also one of those people who also supported this whole idea, and I actually spoke to him for more than an hour today, and just deliberating on how the setup should go. So actually, thank you, my brother, and thanks for coming through. Yeah.
All right, thank you, Kumbie. I appreciate you so. Okay. Yeah, sure. All right, Ingos. Nyasha Bay. Nyasha. Handizvonini vanhu ini ndadhakwa like akasitomboziva kuti handitonwe doro ndiri mufundisi. But anyway, it's fine. Chero ndadhakura mushema TV. You know how it is. Hi guys. And the speaker rako riri pamute. Haminoona uri kuzviona. Hi guys. Hi Kumbie. Hi B. Hi V. Team Kumbie. Dredana Mosha. Vaudze. Mukwende. I'm so happy today, guys. My first time to be live on Shema TV. Guys, Mudeto was so much perfect. Kumbie is in another level. Kumbie, cheers. Guys, ndichakubvisa iwe Kumbie naNyasha ndakuzokudropa manje. Matichi sister B. That guys, Mudeto was so much perfect. Aiwa Kumbie masasi unowanza sa. Masasi unopa. Unoita kukandira so. So Nyasha ka. Vana vasikuziva kuti chi beyond my questions nechichichi unofanira kusimbisawo baby kuratidza kuti maifana muripo hatisi kuti hamupo. Saka I'm glad kuti waona kaapproach kacho. Approach yako ndaidasha. Approach ka best approach number 1 chai wapedza masports bro. Nyasha une rudo nechikafu. Thumb ups. Une rudo nechikafu dia. Sando dzako. Aiwa ndaswari. Munhu ngazvidyire. Guys, ndidonedzei muise vamwe ndafara nhasi. Alright, thanks. Unofanira kanenya kunyara. Eugene. Eugene. Ikuita ma-echoes. Yeah. Wangu Zawira mkuru, waita zeki. Tiri kukuona zvenyu kuti ndokakuitika kacho kanoita madates aka unonzi mudeto. Aiwa taitoka cocktail cocktail mani. Tunonzi twainzi cocktail handiti drink here. Makebabs mimi kanonzi iwawo unomaziya kumbe. Tazongwana tazongwana uya tinozowana zvedimwe yaya yakafara panangotedzera kunge yachemawo. Neoka zvekunwira ndeye Christmas zvayo kapu yacho asi chikuru kunwa. Chikuru kunwa. Tazongoshawo background yakanaka asi izvozvi zvitongoti zvakanaka zvakadaro. Sister Manjeni, ndipekupedzisira. Ayo iwe ndipekupedzisira tokubata kuzvibva. Well done guys, it was so cute. It was so sweet. Sister Manjeni. Yeah. Sister Manjeni. Ndeipi Kumbie? Actually my question is muri kuona mudeto uchiendera mberi here kana kuti zvinogona kunge zvapera nhasi? Handiona zvichienderera mberini. Because pawabvunza kuti kune ariko here kamindiro kavo kakangoneta kureva kuti pamwe munhu wacho anga angosarurwa nemahours udzonza ndichakuda. Saka mindiro yacho isina that punch yekunzi yes there is somebody. Kakangopora kunge tii yawanzwa mukaka kana kuti tii yabikwa nemvura yabva patepu. On whose side? Wait, on whose side?
Nyasha kandi yabvunzwa hana kunyatsopindura kuti yes. The tea is there, guys. The tea is actually watching. The tea is watching. Zora tea. Zora. But thank you so much. But mindro yake yanga isina that punch kasi kana nda kutongoti kamindro kacho kakangopura. I think anga adyisa maapple. Asi ndazvifarira Nyasha zvekudya. I know kucomment section vanhu vari kuti Nyasha anodya Nyasha. It's good because vazhinji vanopretenda as if havadye vachizodini vaine tuvanhu twavo. Asi mumoya achitsva kana kuti vazorasa pizza. Pane story yakambotenderera yekuti vamwe vakazorasa pizza. Vakazodhumana bhuti vaenda sisi vaenda vakazodhumana pabhini ipapo vese vakuda unhonga pizza iyo. Saka I like that idea of eating. Ushumirwe pasi pemhino pamberi nawo because vamwe tinopretenda as if wotimbozvifena. Vamwe vanopretenda as if havadyi. Wati timbozvifena? Yes. Saka saidya kekudya kakakandakada munhu idya ikonopretenda as if haudye uchingonhonga kanhwani then nzara yokuruma wotanga futi kunetseka. Saka munhu chingomuratidza kuti inini ndinodya from day one. Ngazvizive kuti ndinodya ikononyepera kunge usingadyi. Saka well done. Give it up Nyasha. Unoita ausa nenyaya yekunyara. Kumudumbu mukazorira azonzwisisi kuti zvabva mudumbu kana kuti. Saka zviri nani hakudye mudumbu musasi. Asi Kumbie setup yako wazi kuti iyo hawashanda shamwari. Saka zvese zvochazvisa sei toya uzodya toya ubheki tozodya. Actually, you know what? Mangu mune vanhu 17, so the food might not be enough, but it's fine. They came all the way to support. I counted them on the Vatonere Papiland because the house is not that big. But yeah. Kana zvekutaura ndazvishaya Kumbie to the compass, but anyway, well done guys. I guess maybe at this stage, obviously it's something for tomorrow. Perhaps just appreciating one watch because I gonna set up and data. In the scarandri wine momo. Shokotika. It's funny. Okay, let me show you. I hope Kumbie no, Shema, trust me, I'm okay. It's fine. Can you see it, Manjenje? Inga. Oh, it's it's a breast stand. Oh yeah, we have a breast stand. Actually, we had meat. But obviously mwana soda kwenda kumba early saka anyama yacho anodya kana azodzoka next time, but we had meat. Yeah, we also had this barbecue. So this one is my work actually. So I just thought maybe today is the day to bring it in, but yeah, it's fine. That's good. That was so good. And Doc, shout out to Doc. Doc, yes. Zvino tikazoya kuhospitari kwenyu tichabvuma kuzobaiwa majekiseni here. Teta kutofunga kuti muri joka. Teta kutofunga kuti muri joka kama majekiseni acho tozobvuma here. Teta kutotiza kuti nhasi tichabaiwa jekiseni zvisizvo. But anyway, shout out to you, Doc. That was great. Nemabonifera enyu. It was good. Shema, thank you so much for the program. Tinotenda zvikuru. Thank you. It's just kind of like flowing. You're looking forward to each day. 5 o'clock. Oh, ndaudza kavanhu kuti tine birthday musi wa14. Munoda kuvaudza matheme ewada musavaudza. Theme vanopfeka kazvavana. Vanongochena dress tukese vanhu vari kuenda kupati. Ndomati yacho ka yemudownload party time. Yes, so 14 vanhu vakachibvunza kuti weekend here, but that will be on Tuesday.
So makati muda kuita Tuesday. Handizozi kuti vamwe vanga vasinaenda kumabasa here, but makati muda kuita Tuesday. Ndisingazi tozonzwa tozotaura kubheki. Alright, iripo mozondiudza kuti toita before the day or after, because like takungoti maSunday ongoitawo maybe etuma-functions twacho. Okay, not a problem. Because ini ndatooneka top, ini ndatooneka well organized. Iripo, thanks. Kandi mbuya taona vabvakare vachipinda vachidonha. Iripo. Right, thank papa bwadonha futi. Mbuya tawana ndinoda no. Mbuya tawana ndinoda kukuedhaya handisi kukuonai. Naiwe Faith Gwenwi. Unoziva ngati break heart yangu. Let me shout you first. You broke my heart. You tandamounded my heart. You pained me. You egged me. When you should my echoes. Okay, my mic is. No, they are cousin. Sorry, vanhu vaMwari. Amanaka, serious ndaiva busy. Pane zvaiitika, but I'm just happy that everything was a success and everything was. Oh, I'm so happy about this mudeto, guys. Ndakasaririra, ndakarwadziwa vedu we. Anyway, zviri sei? Ndiri taura about mudeto wana uyu. Kumbie anoimba, guys. Voice rake ndo rinotengesa zvese. Kumbie anonyengera. Anofanira kuti rekodera song yake. Pane song yake anoimba uribhei anofanira kuirekodha. I think ndeyatofanira kutotangisa nayo show. Yes, unofanira nyasa kutoendeswa kuna producer, yonyasa kutoendeswa. Yotoita shema iye, enda kutoiclaima song iyoyo. Dzisa panoda mari naikumbie. Titangise because yako song inenge isina ma-copyrights ka. Because Shera anogara chitikutarisa masong ane ma-copyrights, saka yako inenge isina ma-copyrights. Pamudeto totanga neiyoyo. Serious, totoda song yako. Totaiuploada panapa. Because voice. Nyasha I think atodyira pa voice. Chero Nyasha anga achifaya ma-shots zvake. Munhu azoshairwawo pake paanogona. Saka song yacho ucharekodha rini that song Kumbie? Actually, I'm waiting for the Shemarians to approve it. You know, we just don't do things randomly. So once we have unanimously agreed that the lyrics are all right, it's fine. Actually, I only sing the chorus, by the way, each time I come through here. So the whole song is a blast. Serious? Yeah. We can't wait. We can't wait. Nyasha anoimba, guys. How can Nyasha imba and I can be imbless? Nyasha anoimba, actually. Nyasha anoimba. Thank you, Nyasha. Indokuza. Unopinda pa song she. Unonditi nayo. Kungoti mune nyama yekuti pese pandinenge ndida kuimba voice rangu rinoinda. I don't know why. But wazviratidza kuti no, that's not, ndine zvimwe zviri important zvandiri kumhanyira kana kuti ndakumhanyira Kumba, you know, unogara nevabereki. And then Kumba akati amboda kukurambidza akatokuofa kurara. Dai rimwe raitoparara ipapa, nhasi raitorara umba kumudeto ikoko. But iwo watongozviratidza kuti ayewa handisati ndahanzenza kusvika ipapo, ndachifarira. Patiyo ndaifarira. But mine sister Eunice, Kumbie weweka wakunyatsa kuchitsika mudeto wapera, ndiri kuzvinotisa, uri kutsika. No,
ndandichiningira ndandichitsika kubva show isati yatanga, but obviously makamera azondwandira nguva imwe chete, but kudya ndaswera ndichidya. And then ipapo ndapafarira futi, and then kuna Kumbie, well done. Nditori team Kumbie, ndatopinda apa ndakanyora kuti team Kumbie, ndombonyora zita rangu. Ndikuzoona aiwa wagona, andombonyora zita rangu iri. Team Kumbie. Ndiri ndezvako izvo shero. Wagona Kumbie, and even musikana pati ndakwenda waratidza kuti haunomboda kuita chiushurugwi chekutoti hapana kwari kuenda kutoda kumusungirira, watongomubvumidzawo zvako kuti enda hako mudheto, hauna kumbomandikidza nyange wanga uri weshort time, but pati ndauda kuenda hauna kumboda kuita zvembabvu kuda kumuvharira dhoo kuti hapana kwauri kuenda, watongoita, of which ndakafarira futi, waratidza kuti uri munhu kwaye, uri unotora time kuita zvinhu. But pekupedzisira manje pandakukumbira Mwari wekudenga ndakukumbira Musiki kunamata, kana iri fasting ndofunga ndichaita Easter fasting chaiyo 3 days 3 nights. Nyasha anga ndaona unge kapride kakaripo rimwe side, ndaona kapride kuti wakandidiwo kujairirwa, but ndaona unge kamoyo kachiri kuti iya ine mukaka wakawanda iya. Saka apa kana team Kumbie manje, kana Kumbie atoda kuti tatoda zvemunhu ndopatakuda kutoti aiwa apa tofanira kutonamata kuti Nyasha abve kuti uko auye uko. Ooh, that tea. Hey, it's very, very hot. But otherwise, Kumbie, well done. Well, kubva pakutanga pacho zvese zvanga zviri zvekuti uri mudheto wekuti chero munhu wacho hasati first time indirini one time, tosara tototandara zvedu ndatopera basi. Sister Eunice, actually that was the whole idea. That was the whole idea. Yes, beyond what serious first date, but unenge uchidawo kuacknowledge kuti munhu wako unomunzwisisa, and ameno kana mazviona kuti nhasi ndauya nchida kunyatsonzwisisa chaizvo chaizvo. Aiwa, ndazviona kana saidi rakazeni, aiwa ndarifarirawo anga achizvimiririra. Aiwa, anoziya, anogona, but ndafara zvangu. Dhoku hatisisina macomments 1000%. Hatina zvekutaura dhoku vakato ndikakomenda ndikataure zvisirizvo, guys. Dhoku rega ndisiyana hangu napo, please. Dhoku handisina hangu kutaura nezvenyu. Everything was perfect, guys. Well done. All right, thank you. Isusu takuita tichizorora manje. Thank you very much. Thank you, Sister Eunice. Takuda tichidrop. Okay. Kumbie, thank you very much. Mangotobatana mangwana takunyatsa kuchitaura tese tiri 4 iwewe Nyasha Doc Neni to takakutaura what happened behind the scenes. Okay, no, that's fine. Thank you so much for hosting us. All right, thanks, Bob. Before I end, let me just apologize on behalf of everyone. Kuti mashoko azobuda through Gogo. I don't think I don't disappoint you, but let me just take the blame. No, apologize on behalf of everyone. I'm so sorry. The mashoko azobuda. We're here to just enjoy, and I'm so sorry, Kumbie. Kuti mashoko akadero anengabuda
kwauri during live stream. I'm very sorry. I hope you forgive me, and also Gogo pavataura mashoko iwayo, and I hope everyone will also forgive me mu comment section. That's not the intent kuti tinge tichi jaja vanhu nezvavari, because it's always the best kuti munhu abude ari ega kuti ndakadai ndakadai. Thank you very much Kumbie nekuuya tonight. Ndinokubata mangwana handiti, kana kuti after live stream we'll talk again. I'll call you handiti. Okay, no, it's fine. We'll come through on the other side. Right, no, it's fine. Yeah, we'll talk behind the scenes. It's fine. All right. Right. That's cool. Thank you. Nyasha Bay. Bye. Bye bye, Nyasha. I'm just gonna drop everyone now. Kumbie Bay. Kumbie Bay. Kumbie Bay. Kumbie Bay. Bye, guys.